Šljive koje rastu, a ne rađaju. Uvijeno stablo šljive i to ne bilo gde, nego u Srbiji. U porti crkve posvećene knezu Lazaru kod Prolom banje rastu šljive čija se stabla uvijaju. Stabla su uvijena uvek u istom smeru, a ukupno ih je 6. Upravo ovde srpska vojska se pričestila pred Kosovsku bitku, a legenda kaže da se šljive uvek uvijaju u istom smeru prateći vojnike ka Kosovu. Jedino na ovom mestu šljive rastu uvijene, a i stare i mladice izgledaju kao da ih je neko silom uvrtao. O njihovom uvijanju postoji nekoliko legendi. Jedna kaže da su se stabla uvila od žalosti prema knezu Lazaru i njegovim vojnicima i simbolizuju slogu i jedinstvo. Nikada nijedna šljiva nije rodila, ali ovo čudo prirode svakako treba videti kao i crkvu Lazaricu koja je podignuta 1890. godine. Ako ti se svidela ova priča, pretplati se na naš kanal i istraži Srbiju zajedno sa nama.